सेवारो नमस्कार। हजुरहरू जो पनि लिम्बू भाषा लिपि सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूको लागि हामीले लिम्बू लर्निङ लिएर आएका छौँ र हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर यसको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो प्रक्रिया पनि जनाइदिनुहुन भनी हामी निवेदन गर्छौँ। साथै लाइक अनि सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। नुगेन Allah soknam nu kubung sok hu asi. Soknam vowel sign. Amma, iksu, uksu, ettu, aino, tumbo, tummo, betcha. Kubung soksa kokmo o in porik pa ikleng mare kuba soknam le chu. Kubung sok vowel o amma a o iksu i o uksu u o ettu e o aino ai o tumbo o tummau au o petcha e o lam o có sĩ mo amma ọt ma o amma a lắm o amma chúc mo amma kiếm reng amma o iksu i lam o iksu chúc ngõ wo amma ingwa o uksu u o uksu u lam o uksu mo ettu u me o ettu e lam o ettu có sĩ nó amma mo sĩ bho ettu ek nambe o aino ai lam o aino no pecha chuk no ainen o tumbo o lam o tummo to sĩ to iksu o ti o tummau au o petcha e lam o petcha chuk po lo amma bho itu mufring eplabe